bunge inanange muntu waewa kiewa atonga safari ko muntu rete mantu jau inanange muntu waewa kiewa muntu lera utumira muntu mbe tenange inire kwatri muntu natoni sago reflect nonga kunire kuringa star 100 ash 15 na star 200 ash kila tuka put ni naweka bubu muthikiria utundu jabubu akarika ndene ya Kenya kairi na ndendo lingamisha muthikiria oni ja kugura airtime utukuthugani uria iri na goro kuringana uria ukethira ugitumira into bibingi kasi walinga mithira hatujasema kwamba tunafanya kazi yao fanyeni kazi yenu sabuni na sema ABC imetuhakikishia kwamba uchaguzi usiwe na wasiwasi hata watu 20 wakahesabu kuna baadhi ya watu ambao wajua tangu jadi ni watu kubishana matokeo haya wayaangalia utakwenda kufanya watu kubishana huwa kubishana na kubishana huwa kutokana na jana bishana sababu gani hata bishana sisi naunga mkono hatua ya kwamba upande wa upinzani kwamba habari za leo unaniambiaje Sami babu kambira mwili mchamba katukuiri kuni mbulerea ilere kura nara rukere wa miru arafu kwa kule mwangasi yaso mwena kuwe kalia kwa mweka eni kama paulu abamwetere ala murirune abaliriye antu basema ne magana datu ninde areje yakubikira dai duka yete rukere wa kandi ruje mo Jokne mudomi kwa akina mburu mirana kilo watongeje ponde bamenye kauli abatyara geje mirana ngwata ni wewe muntu walije research yewe akaleta kalipi mare tena yule tangu unge jaje rali naye kwa aluje bagete sasa kuna shida ya kufurahisha moyo siasa keja kujumilia akaleta lakini sasa wewe huwa ni kama ambaye wanisaidia sana upande huu wa sheria maana nikisema pengine haya mambo haya ni kinyume cha sheria nitakuwa nakosea ni kinyume cha sheria hakuna mbadala wa IEBC lakini niko hapa dirishani 1 2 3 unifunge tayari sio hesabu kwa wewe na mimi nahesabu habibu andiko amekuja ya kwanza ya pili basi kitu hiki cha kilo gani tumpata lakini sasa wewe zile hesabu zako fuata kila mahali una malengo gani malengo ni kukompea na kwamba hatukuunganisha halo bahari wa alaikum salam alibana nabii nikuuliza Adebayo watu wakihesabu kura kiupande wao itawasaidia vipi? Kwa nini yako unafikiria ndio itakuwa ukweli? Wewe nimemwelewa Adebayo. Na wacha kila mmoja awe na ile uhakikisho wa kwamba ani kwenda ani hata asema kwa basi hapa nimeshindwa na hiyo kwani nimeshindwa? Amehesabika wazi. Hakuna mimi nimehesabu.
kwa wingi wa kura, lakini kuna mambo ya delegates Amerika. Ndio hiyo. Sheria za Amerika ziko tofauti na za Kenya. Wakati wale magurastima jana Nairobi hapo kurai. Waweza chiadira kutoka kuraingi. Kwa ufupi, wacha tusiende Amerika. Watuambia ndio ni sawa wawe na kituo cha kuhesabu kura, hawa jamaa upinzani wasiwe nacho. Ndio ndio tumela kulinga baadhi. Unit ila ndio tumela werone. Unit ila ndio itumira kirekire bridge. Kurai tukero kuradate wagwajisima kwaku uchigeta kire bridge, uchigeta tibine. Wichigeta badine hayo ni maoni ya tuendelea kuzaji anontunande ogatumaira ineti ya mwiyo gurire niona ndo kikendo rona muntu mbere yageta kagura mbando mbando soko kuruga tena ese mbando kama kuna giza watu wanapiga kura na kukarabai mpaka sasa nontunukumba kutambia huko pale mpaka usiku za hesabu hesabu na mimi na hesabu pesa kwenye zile ambazo za hesabu za watu wa watangaza hao mimi si hesabu yani waka hapo usikize watakwambia pamoja matokeo yani ukahapo mara waenda harusini kwa nini usije kusikiza hii ni sawa sawa. Uombe ya ukasa ngapi hata wakapaka sawa sawa. Umeweka una pesa za demo una nini? Kulingana na ule mudhikiria ciendere igitangu na tukwenda gucokeria kairi nikenda nawe withira uri mundu kumenya kwega kabisa flex bado ze mudhikiria ciendera ciena flex units na UNPG icho tumaira igitale onde ilo browse ilo ngatimu akanalira Wakusikia Muhammad tumeze no kulinga dimbukana kwa mudhikiria ugatumira flex units kumakiri kamwe kamba dugira tugurire cia flex bona ndikethiriria au ite kumakania imbio kwenda gutumira abunga kigethiriki kiritaje uria abo mukero atiri kiri bongo kana ya kamba duigi muthikiria watumira kethiri kwaria ikethiriki ngitawa kiri ciaku watumira kwa SMS kana go browse kethiriki ngitawa igitali unde alira wa browse muthikiria atiri mb ukethiro kingitwa unit imwe igitalo ndea lila katiba yasema daikemwe ukethiro tumirete ya press yasema mwena kituo mbadala yasema mwena kituo mbadala cha kudumisha kura haijafuka ya 20 kama katiba yasema hayo tumira mutembio mandazi tumira mutembio ngouri weta wende kwenda kutumira ayo ni dha muthikiria kwendere ayo ni simwe ambado ziji eno chidire kiburwa na jire muthikiria ule ukethiro kigura mbando cia tugio tumira chiringi 99 Muhammad, mara nyingi tumekuwa tukiona hiyo ni kinyume na katiba, hiyo ni kinyume na katiba. Sasa hii pia ni kinyume na katiba. Kwa nini upande mwingine mwataka watu ni kinyume na katiba, wakati mwingine hamtaki? Katiba imesema IEBC peke yake ndio itakayotangaza ushindi na mambo ya kenda ukagura unit ngirira tu megana wega bwachumongera niyo kuwa kule na flexibility yani uzima mjodindo shumuka kari mudhikiria ukiore ya ngagura bado iji kudhiria chia SMS huko kutoa shaka ni kwamba hakuko katika katiba, is unconstitutional. nani aje niyo tetakanya kairi kitokea mbele ala turateja akanya
muthikiriria wothikiriria mu FM bio bio kedro kiewa alikana kedro kiewa kiewa kurukira break ni kuto kwira ne ale ukae wa itatu utikio kali wo guru akedro watuma mbecha akurukira pesa akurukira mungi atugia tire turenda kubatira muthikiriria riria watumira muntu mbecha gukurukira mpesa injire ukuira ugutumira mpesa no kedro ukiona kiewa ugo kedro ukiona data kenda kanea tumba kuba de chungu 9 MB kedro ichiona utere go gukurukira SMS ugatumira SMS kenda utikio kari go buru akwaria no kwewa kiewa kianda ikemwe orira rionde ugatumira mpesa alikana ni kugatire kwe marija jangi na nemu twara taranga uganga ngutaranga kwikyo kari wa mbecho tuma mbecha jajari ugatiro tarono ndu teki ntu kenge kiega waletro Safaricom ya kwidro ugitumira mbecho mbecha okwewa kiewa yekunda kwidra flexinga na iratu ugatuma SMS ke watuma SMS kenda na MB takwira no kendo kedro kiona watumira mbecha muntu agukurukira mpesa kedro kearia naikemwe nigutikio kedro kirigwa na tukirikaire muthikiria tugakwira ringa star yewana ndiri ashe kana star na ndiri ashe kiri star yewana ndiri ashe ba prepaid na star ndiri ashe ne ba possibility nikenda ugatara upgrade na tugakwira muthikiria otunde jabo bakareka ndene ya Kenya kaire buraba dozichira breaks nikenda awidira ukiona units iwe sana na tukwire tugarukira rwaliro turantu peana rwa turariria mbele cyantu babana ke amunini wa murungamiri wa mbele cyantu babana ke rutere rwa Pakistan ndo ali aliya nawe murikiria ruri amazi ya mbele cyantu babana ke tukira kana shima mbona murikiria atwali kabisa kigwanteto na jirai kwi na kirote wa kirebe tukira tukiara ndege na muriuki aidokeda akidra akidra usalama imeleta nchi hii, imeletwa kwa sababu ya serikali ya Uhuru. Maendeleo ambao iko hospitali beyond zero imeletwa na mama ya taifa. SGR mambo ya regional security vile tumeweka. Kirote wa Kerebe. Ujumbe wa gishio kya mbunge ya Tharaka Mburi Muiro nedirite akiringira kiama nawe kya Jubilee ruterero undebe
Na ninajua vizuri mtu anaitwa Raila Amolo Odinga. He is the best opposition leader I've ever seen in this world. Kwa hivyo msimunyime hiyo kazi yake, mupatieni hiyo ya opposition leader. Kwa sababu mtu anapewa kazi kulingana na kipawa chake. Kwa sababu najua Raila hata kienda State House, he will oppose himself in State House. Uliona anaswa na anasa wakikuja upande huu, kuona kama watu ni wengi. Hamna. Nabo akariba Meru na Isiolo igauritwo kiriria na wetera na kwakanya koti kwithira igicwa mantu yegie mathina ya miaka yara yethirite akirumirira kaunti na gureta ntiga akiaria ntuku yegoro ruchere rwa Meru gavana wa Isiolo Gordana Ndoyo na meneretia tongeria ngiutu bwandu wa shamiri gaire guka ngiutu kwa mantu ya miaka mambo ya bandari ya Meru na Isiolo, na hii ni sasa jambo ambao imekuwa imeendelea kwa muda ya karibu miaka minne tangu tumeanza ugatuzi. Nafikiri zozano kati ya Isiolo na Meru ambao inahusiana na mipaka, na sisi kama viongozi wakati mwingi tumeweza kukaa na wale officials kutoka Office of the President kutatua maneno kama haya huku, na tunafikiria na tuna evidence kwa sababu wengine wametamka matamshi ambayo sio ya kuleta watu pamoja, lakini ni ile ya kutofautishiana watu, na haya vita ambao inaenea tunashuku kuna wengine pengine wanajaribu kutafuta kura kupitia gazia katikati ya jamii, na hayo ni mambo ambao viongozi wanahitaji kukoma kabisa na kabisa. Muga FM Kurina kwithikira guku nene ntura imwe ya Kagumo mbunge ya Mathio ya kaunti ya Murang'a nyuma ya mukuru mwana mwekuru wawe wa baile kwithira bakiuragwa Joseph Munyiri Mwangi na mwekuru wawe Jane Wambui baririka kuragwa nuro kwiri komba kwithira ari mwekuru wawe wa mbere urabarikiriti makania bioboroa kulingana na chibu wa Kagumo Joseph Dongo Nkuruki Ojo ala kana mukuru Ojo nethirite akiringa riboti kiborisi na kuga imakania bidethirite akirikirwa ni mwekuru wawe wa. Tuko hapa kwa boma ya mtu anaitwa Joseph Munyiri Mwangi, na tumekuja kwa sababu juzi alivamiwa na wakora na akapata kumpiga mbaya sana, na pia mpape bibi yake ambayo alikuwa anatarajia kuoa. Huyo bibi yake alikuwa mgeni sana, anaitwa Jane Wambui, alikuwa na nia kumwoa kama bibi wa pili, manake yule wa kwanza walikuwa wamekosana. Na baadaye ndio juzi kama wiki mbili iliyopita huyo Joseph Munyiri akaja kwangu akaniambia anakuwa threatened na huyo bibi yake ya kwamba yeye atauliwa, manake huyo bibi alikuwa anadai hawezi ruhusu bwanake aoe bibi mwingine. Ni mudia yo mukono yo antito da yirena da keidano tutiri manere inge da irato kirenzo tosheto na ngira enda ajambe da wankiro wa kirenzo. Show ne mwanjiro kurere nyuma wareterene mabati ja Dumusas kuma mabati Rolling Mills mabati jarana ndeje na double protection ya gutethera jakalakagita gakanene nkuruki mabati ja Dumusas yaronekana dukene ili ya kwinawe Dumusas kuma mabati Rolling Mills. Haya, hikushija mudhikiri okenda kuigwe jekushikeja ntukia kiumia kuambiria tha mugwanja mwaka tha 10 kiri mubango mjojwa andiunga aita ichirisha rukiri na ndereke itandatu naruo katwarie kiri mandu jambeja cia antu baba nake mudhikiria na rira tukwariria mandu jambeja cia antu baba nake uri muntu mwanake uri muciari ari kwenda kumia muno mandu youth party ja kariathia na mugeni wetu yene munini wa murungamiri wa mbere kuma ruthero rwa
kwanjirwa yale kwa ya especially baba kwa then ngulinge yete yale kubate kuma yo baidera bana lakini batana kula mu show ile na kwa show ile ile na tena kwa ana baba ile na akaya baba winge igato tumba kubali kwamba kuidira ubano maybe unama kwamba ukuni na kwamba sasa haino kidera wena kula kingo tena makesi to akuli na uba kwa winge inyo yetu kwa ya na ndo lazima mtu kuidira kimi ya chana Koi nyaba ni progress. Jindi, either forward, loan kapo konda wa loan to akwa. Then yes, itu provide reading WhatsApp. Ano na to no eta to no to ya. We continue to pass na show ita. This ka temate. Pa to ni itu so then you can ya no va itu ini na itu to show we company mo ite mo to aya thengio muno ndenda kuria tegire ugo cia mwisho tutiriane tondu wa mahinda nende gucaria rĩngĩ ukatwaragie ndeto icio cia ukoria wa account ya Kajiado nĩ mĩeke ĩrĩkũ tondu nĩ ucerete account ĩno wega urona ya kuigĩrĩra nĩ ko invest ungĩrĩra andũ arĩa matarĩ thĩinĩ wa account ya Kajiado moke ma invest kuo na ũngĩgatuĩka governor nĩ magateithĩka reke njuge thĩinĩ wa account ya Kajiado andũ arĩa mangĩenda kũrĩma magure migunda minene ya kurima marigo kurima matunda kurima irio ciothe kurithia mahiũ ng'ombe ngũrwe nguku kaunti ya Kajiado area ria bata muno no ndegwa ugaika nĩ milioni 50 kwe ugagitengera ta okay mugunda ungera kugura migunda minene ri ta ekagiri mweri ekagiri igiriri no umione Kajiado na ndiri goro muno ni mukwaria nene na mukaiguithania eka wina ngiri kuma 300 mana 5 nikuona mugunda munene munene ona gwe kundu kwi raithi twanyita na tondu Kajiado ni county ikoragwo ina security njega muno ri andu aitu ni andu ega muno ni andu very humble matikoragwo na haro ona andu acio amathai matiri haro egwire uira ama tondu ni njikarite nao kahinda karaya na ni andu endi andu uguo ri investors me welcome ege investors magirwa ni area ta cia mafactory tondu mataoni maitu ni manenehire muno na gwe kundu thirikari cia county citengete kundu kuna no wake kiganda fulani na no tuma karibishe na njira nene na kwina migunda kwina wari
na nä tå kå mahe ample time nä marute mawä mao å guo ndä rarora Kajiado ta ingĩtuĩka ka basket in the future tondũ nĩ tũĩ nĩ tũrathondeka tũhana thirikari nĩ tũrathondeka ũhoro wa maĩ nĩ tũreka dami na the future of Kajiado nĩ gũkorwo njega mũno gũtigũkorwo na county ũngĩgerekania na Kajiado na especially nĩ ingĩthurwo governor nĩ Kamau nĩ ũgoka gwĩtĩkia atĩ njamba ĩno nĩ yoigaga ũndũ ĩramenya nĩ ĩgwĩka nĩguo thengiũ mũno Bwana Kĩng'ori rĩu rĩ kĩũria hiki kĩa mũico nĩgetha Jubilee ĩhotane nĩgetha George Kĩng'ori ahotane nĩgetha Kajiado county ĩtongorio nĩ mwena ũrĩa ũrĩ thirikari-inĩ mũgũbatara gwĩka atĩ inyuĩ mũrĩ ta atongoria na mũingĩ wa Kajiado hau rĩ njuge mwena wa Jubilee nĩgetha tũhotane no tũkũbatara gũikara thĩ na atongoria na twambe tũcire ka nyũmba itũ nĩgetha tũhote kũhotana na nyũmba ĩrĩkũ na nyũmba ĩrĩa tondũ itarĩ tarĩ ndundu Bwana Kamau nĩgũthagwo na njũgũma ĩno ĩmwe nĩ tũrona ndagĩtarĩ Ngedienye nĩ yanjĩrĩirie kawĩra gake tene gũtirĩ mũndũ maragiana na arĩ nyũmba ya mũng'ethanĩro ona certificate eraga andũ athiaga nayo ĩ mondo ithuĩ nĩ tũkwamba kũhũrana tondũ nomination ĩti haro tũkwamba kũgũthana rĩu tũgĩcoka ningĩ kuma nomination rĩ no twambire kũhonia ironda nĩgetha tũcoke tũhote kwaria rĩu tũngĩgera gacĩra kau rĩ no tũhotwo na ti wega na tondũ tũrĩ athuri rĩ na tũrĩ atongoria ithuothe rĩ no nyone nĩ wega kwaranĩria kwaria mbere tũbangane na twabangana rĩ Kĩng'ori angĩnengerwo njũgũma tondũ nĩwe wĩna andũ aingĩ ground rĩ nĩ wega kana tũngĩkĩona nũ ũngĩ mũthuri mũigĩrĩrĩku tũkwĩhokera ũndũ ũyũ rĩ no wega ndũrĩ na mbara no ndirĩ na mbara no nĩguo nĩ ũĩ kwaria Kĩmathai hanini ta Ngeithĩ na kũngĩhoya maĩ ndũkĩmageithĩ kĩmageithĩ no kĩmere o kaũndũ karĩa ũĩ reke ndĩmere ĩrũ cũba na ndĩmorie Engishu kana no ikĩraire wega Engishu nĩ ng'ombe na ndĩmorie ciana kana no ciraire wega tũndũ ta tũu rĩu rĩo ũgũthiĩ na kũu Kajiado thĩinĩ na kũu tondũ nĩ ũgĩthiaga ũcaria kura rĩ ũthiĩ ũkamera atĩ reke njuge atĩrĩrĩ andũ a Maathai ona nĩ moĩ Gĩthweri nĩ gũkoragwo atabuti andũ ta acio no niĩ mwenyewe rĩ ta mweri mũthiru rĩ nĩ ndetirwo nĩ athuri a rika rĩtagwo Seuri a Maathai na makĩndathima na makĩnengera njũgũma na kĩbũyũ kĩa iria makĩnjĩra we Kĩng'ori nĩ twagũtua mũtongoria wa Gĩkũyũ na Maathai tondũ nĩ njĩrĩgĩte gwĩkĩrwo ngũbia ya Gĩkũyũ ũguo rĩu niĩ ndĩ mũthuri ũĩkaine nĩ mũtongoria Maathai-inĩ na nĩ mũtongoria Gĩkũyũ-inĩ na ngĩagererio makinya marĩa atongoria a bande cierĩ mageragio na andũ acio twĩ ndũgũ niĩ tũtirĩ haro na Mũmaathai ona ũngĩtũkora twĩ hamwe tũgĩtheka ta rĩu Mũmaathai ũrĩa wanenjigĩrĩire thũmbĩ rĩ etagwo Meita Mei Ole Kariang'o nĩwanyita na akĩnjĩkĩra cuka wa Kĩmaathai twĩ ndũgũ na andũ arĩkũ andũ aya ĩta mũtongoria ndingiuga atĩ nĩ tũkoragwo atĩ he guoya ingĩigua ũngĩndũma ta rĩu ũndũme kũruta maradi kana kũ ũnjĩre ũndũme kũrĩ athuri ta atongoria a CS Ngaicĩrĩ a koreti acio gũtirĩ mũndũ ingĩconoka gũthiĩ kũrĩ we na tũikare thĩ twarane nĩkĩo na kuma tene rĩ Gĩkũyũ gĩtirĩ gĩakorwo na ũru na Maathai matirĩ makorwo na ũru na Gĩkũyũ ũguo rĩ tũndũ twitũ rĩ reke njuge no nĩ tũhũthũ tũtirĩ na haro na nyũmba ĩno ndĩrĩ na haro acaci andũ nĩ matige kũrora nyũmba ĩno tarĩ na nĩguo thengiũ mũno Kĩng'ori nĩ ndĩgwĩta rĩngĩ twarie makĩria maũndũ ma Kajiado reke njĩre andũ a Kajiado nĩ wega mũno nĩ gũthikĩrĩria na ndĩmahoe kura ndĩmere nomination moimĩre kwa ũingĩ nĩgetha tũhote gĩtĩ gĩtihotagwo nĩ andũ me nyũmba tũharĩrĩrie njamba iria ikahũrana na andũ a ODM mweri wa 8
mwaka uyu tuli wa 2017 mweri 8. Asante sana. Thagi muno ucio etagwo Ng'ang'a etagwo George Keng'ori ne wa kuma kuria Kajiado County. Ritwa Ng'ang'a ria jukaniki tondu itha ria githiji ni rikinyire na ndiarora mwena uguo ngona githiji mena Reverend Ng'ang'a wa Kibe moke kwaririria uhoro wigie kuramata micii itha rituikitie gutuikia mbere yo aini aitu megwitwo Keboy and the band ni megutunira nyimbo igiri kana ithatu gwe cia kigosho na tukimamenye na njira nguhi ona ihenya ni tondu uria mathaa magitutwarite twahota gucokera tabarire no thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini ni ndithiete ndio guku njitao Kamau wa Kang'ethe na rangi no uria wa mbeca.